Tariki 28 mweri uyu niguo Edward Muriu uria ni wakiri na muteti athire thukuru-ini umwe mwena wa Gatanga na kwambiriria mihango ya uheani wa njanjo ya COVID-19 undu uria commissioner wa kaunti ya Murang'a amenereirie kuona mihango ino yatabandirio mũgarũ na watho na koguo riu Muriu ni arasharanio nake. Hiyo exercise haikuendelea kwa njia iliyo sawa na nikasema hatua za kisheria zianze kuchukuliwa. Wote waliohusika katika hiyo chanjo hawakuwa watu wa Murang'a watafutwe. Nikaambia CID wasake hao watu, wachukue statements kutoka kwao, na kukiwa na makosa ya jinai basi wapelekwe kotini. Thibitarĩ wa Ruai Family uria waheire Muriu njanjo ino ni utunyitwo marua ma kũheana motungata ma ũrigiti ni kwagarara mawatho na mitaratara ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ tondu yarutire njanjo ya COVID-19 nja wa thibitarĩ o rĩrĩa yagĩrĩire kũheanirwo thibitarĩ-inĩ. We are closing the hospital and revoking the operating license, and this is because the Ministry of Health designated the facility as one of the vaccination sites for COVID-19. However, the facility took those vaccines and gave them at different sites where we are not sure of the quality of the vaccines that were given, and then we are not sure about the safety of the public. Mũnini wa cibũ wa itũra rĩa Mũreka Dominic Mwangi kuria mihango ino ya uheani wa njanjo yatabanagĩrio nake ni arugamĩtio wĩra kwa ihinda kuona ndatacokirie ikinya rĩa kũrũgamia mihango ino, na oho mwarimu munene wa thukuru uria njanjo yo yaheanagĩrwo onake ni arasharanio nake niguo atacokirio makinya ma watho. Kuna assistant chief wa area hiyo alijua hizo habari na hakutujulisha, kwa hivyo yeye tumemuinterdict mara moja. Kuna mwalimu mkuu wa hiyo shule mahali hiyo exercise ilifanyikia pia naye hakutujulisha, kwa hivyo na yeye pia tumemchukulia hatua zinazohitajika za kisheria. Edward Muriu wagitetera augite ni kiha kuona ati thibitarĩ wa Ruai uria manyitanire niguo kuheana njanjo icio ni uhingĩtwo ni thirikari kwa ihinda rĩtawĩkaine, ona thengia ya gukorwo ni mahetwo rutha rwa kuheana njanjo, na koguo we ndarona ihitia o riothe kuona aheanaga njanjo ici na itemi rĩa kũgitĩra mũingĩ. Nikaomba hospitali moja ambayo imepatiwa ruhusa ya kudunga watu hiyo janjo waje hapa Gatanga, kwa sababu hata wakichaji ndugu zangu ama wakichaji mama yangu, kuna watu wa kijiji ama watu ambao wametukaribia bado hao ni wagonjwa. Na nikauliza kwa hisani yao, juu umepatiwa hizo dawa, tafadhali huku tumekaliwa na ugonjwa zaidi, tafadhali kujeni hapa Gatanga utupigie chanjo hawa watu. Kakuuliza, huyu mtu amejitolea kutuletea hii shindano na sisi hatupati. Tukienda kwa hiyo hospitali tunaambiwa imekuja vaccine 20 na hapo tuko watu kama 300. Sasa wale wengine wanaenda nyumbani bila kudugwa shindano. Nake commissioner wa gĩcigo kĩa irathĩro rĩa bũrũri Isaia Nakoru ni ũrĩtie ateti matige kwagarara watho wa kũhũrana na gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19 na njĩra ya gũtabania mĩcemanio ya ũteti makanitha-inĩ, ũndũ ũrĩa ũratũma mũrimũ ũtambe makĩria. Hapo mbeleni kidogo watu wanapanga mikutano, lakini sasa vile tumesema hatutaki mikutano, kidogo wanaanza sasa kukeuka kuwa ni kama wanasiasa wanaenda makanisa kama wale watu wengine ambao wanaenda kuomba Mungu, lakini ndio wapate nafasi ya kuuza sera sawa kwa makanisa. Na mimi naomba viongozi wa makanisa wote gukinyiria riu gikiro gya gutamba kwa mũrimũ wa COVID-19 kirugamire hari gicunjĩ gĩa 12.6 harĩ 100 thutha wa andũ angĩ 565 kwandĩkithio ta arwaru erũ wa mũrimũ ũyũ kuma kũrĩ ithimi 4,498. Ihinda-inĩ rĩu andũ angĩ 1,280 nĩ mahonete mũrimũ ũyũ, gũkũ na andũ 6 magĩkua. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.